namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, yeah, that can continue, of course. That nyimpia yindlu ya Songo Mr Post, la of course, yeah, sukin very, meshkarika, yeah, Foreman and also Mayengan Light. Mara this time around, the boy sevens are equal, and boy sevens are different. Na Foreman who busy blind. So hinkwenu ma swi tovhela vheko na Mayengan Light tshama kha a hlasela yindlu ya Songo Mr Post. So ku heta this time very a kha tlhela kambe a na sungula a kha tlhela kambe a hlasela ku yindlu ya le ku fambeni and stuff like that. So swi komba na ku mhaka leyi a yi fikangi kahle leyi. Eka boy sevens na Foreman. So a hi pfuleni video ya wona laha hi twa ku timhaka yi tingani. Video leyi na nhlamba strong ni ta zama ku yi tsemela no hopa kun'wana sorry. Let's go. So ta sungula video clip vele ya vo boy sevens la, and then from there ta vekela ya Mayengan Light yo sequence ya kona yale. Let's go. Boy sevens para casa simbi amaini simbi German ni mnzana game ay phuphi ngwana sefu sebenza boy hello that is why utirisa swilongo swa vanhu ku we Mayengani eka papa we hlengana papa we hlengana utula ku Mayenga papa mfana luya is take father boy be hlengana mfana luya huma Malawi that is why ni ku voni ku mbala tembe a humesa ID loko ala vulana na hina humesa ID u komba xilongo xa mapela wa mano uri u favor n'wati cement What is the goal of Ben Mayengan the president? Yeah, let's go. It's like ding dollars you got body feel put what is cement white ufana we wotswalwe nyimba ya yo Dimitri wa bara ona chumu we papa wo ndikuvone wa ri tsonga utswala kanga ndisuka ndifamba ndikusiya na ndikuvone ngomota ku mina teacher ku teacher le kharukuta we teacher romba tihembe wena papa we ihlengani wo penga wo risa tihomu tele dibini that's why ku we Mayengani wa ka Mayengani ungaze chichumu we phethi uri ufeva n'wati cement lo wo nga tleli o fonela vana vusiku wona wa teacher la nda akana chumu luya lo angana chumu ambe phosho le akuwa ya yena ungaze yini unga chumu akana chumu phela yabo la ungelungile iking ya Mr Post thatha sona kudzwele wena light wa kona angathula Mr Post nakubona uyile ka no angathula Mr Post uyile ka ngoba torini laye unga competent wa awuya chela sigono wena n'wana ule Malawi wena wa 30 and kula swin'wana fana ku switiva unga competent wa maka so tshuka na indlo maka so cement ni unga compete yindlu ya Mr Post na indlu yo chelwa body filler kuna indlo maka so tshuka kuna indlu leyi nga na nghala ndeni ka yindlu ungayibyela yini kam Areds. Mina ndinga kwini as all I can say loko Foreman mo zama ku va at least like me push like as a team ku yindlela ka Songo Mr Post va igonyini by December leyi nga yi vula ku ta khatlela because phela the thing ye ku nga vula ka social media but loko se beef ya mranga phanda se ya huma swi nge hi tsakisi so ana Mayengani mi ri doneteriweni problem nga swi endla ka Songo Mr Post just ku avoid ku va na a hlikiwa because Mayengani ma swi tiva ku xa tseketsela beef leyi nga ta huma yi nge nandzihi you see so swona of course loko munhu a swi languta from a side a nga ri swi languta hi side ra beef mhaka leyi va ku loko se mi kuma ku se va yimini la loko se the fact ku na i beefini already so i mhaka yi tikaka swinene va na mhaka leyiwa so tala ku beef yi nge swi landzeri but ho vula ku loko maybe a ku zamiwa yin'wana nyana ndlela maybe from his fans I don't know rates swi tikomba na ku leswa mati yes swi nga swi na mati but ni twi na ku a swi na as mani compared to music so swi komba na peace maybe yi nga zamiwa ku va endliwa ku kota ku kuma tigigi la murhangaphandla yi va ku kona because ya i mhaka leyi tikaka guys mhaka yo tika na loko hi kha hi la ku hi langutisa ka set ra Songo Mr Post unless o va na like a fa kuma tendera somehow just raid hi ku already na last time sa na tendera nyana so let's go wena
tiva swa wena va nga ku benyula le a xibedhlele a Khensani ni ku yindlu hi liya le yo makiwa hi switina swo tshuka vachumu hi le ka boy 7 a fana ka gaza simbe ya mayini a duweka wa ka helisa foroma ku yi ta hela loko kambe yi veri yi ta herisi vatukulu a yi herini hi foromani yi herini se ya tlela murhangaphandha le so a ri vatingwanya kalenga ni tlu mina ni vona hi tihlu rin'we thenga xiharhi u ta swi vona ku vana wena i virgin boti va tshama va ku tswala wena u nga byo yini wena u tirhisa swongo swa wanuna kuloni wa ka mayengani wena na u nga byo yini we wo chuluka wo tshama u ri na xicilani u tshama ka ku bum bum a wu na nchumu ya Mr. Posty ko va ri feleli na xintu u la wendla yini a wu na nchumu we ni ku vone ku ta ti-video December u la wendla yini wa xikandza xa acid pfutseke a wu swi voni ku u lehe ngopfu tlho tima hi ku wa hlanya eka xikotile maseve tima loyi xilo lexiya xitimi u nga teka n'wa tisemente lewo fona hi 083 u nga yi byela yina fonela loyi a nga na mali u nga yi byela u nga na nchumu lowu ni le ka boy 7 xara tikelo madya mi zami ku la ku endla mina ku fana Cyril Ramaphosa mi ku mi ta votheliwa hi vakhegula mi va tiphethini ngewungu hi le swa matala chumu we u nga dyendli chumu Mr. Post we u yi ya xwela laya hundzuka fene u nga bye yini wena a dyi ta chemuri hi mhaku luya a nga ha yi maputu loyi va khukhulini mati maputu swi khukhulini nhunguvani liya u ta duma kasi a wu tshama u ya ka botifanuwele u twa nge wa ta duma a nga dumangi botifanuwele botifanuwele wo dyondza na swihlangi swo huma marimila swa titlapfani u nga dyondza na munhu a nga khuma ebotifanuwele a n'wina mi humesa nsati luya moya va twaneni maseve va twaneni maseve hi ta vuya round twice swi ku yele madaro fok hey ha ku busy blind I will try my best ku va ni edita a ka ha na diyo na ha na rita nchumu switwarini kwala so mayengani light of course ivi a responda nansi hi ze hi tisa video leyiwa yi ku video wa nyamarisa video leyi na yena mara koko a hi downloadeni but ya swi lungheni let's go video yi kona wo hi twa ku hi te yini la hina ni ta ni khomela n'we mi nga ni advise ku ni nga hlamuli swilo leswiwani a swi sekuleta hi vafana lava vambirhi vo phuta swilo leswiya va nga swi vulavula leswiya i nonsense se vanhu va fanele va discipliniwa loko va vulavula nonsense mavhela sistole we wa ka jasi we boy 7 zakam u twanga ku i nga tekatekana na mina we ni ku tiva in and out ni ta byela vanhu hi ta vuprofeta bya wena ni byela vanhu hi ta le kaya le we wo famba u haxa mali wena u nga haxi mali ku le kaya le ku na swin'wanyana swi tshamisekaka lava u haxa mali we tsako wena tsako exi va foyina la we tsako wena tsako for Roman vana lava vanharhu lavaya ta byela vanhu ku a va nga ri va wena vana lava u nga va endla na sesi wa ka ngezimani xiyisa lexiya a xi mbundlusela sesi lavaya xi kha xi va nyika vana ivi wo kha u hlayisa vana vo ka va nga ri va wena hi huma ka yaleyo loko mi lava ku va na peace vafana va mina na siku na rin'we mi nga vulavuli hi swi swo katsa mayengani layi mi ta vaviseka ni ginini kwala leswi a ko va bifi no tisa swin'wana emihleketweni ya n'wina mi ta kota ku swi vona kumbe dilana na xivandzana hurra dimeni swilo la ku fana mayenga muzemi swi twa so hongu swo injectiwa mayengani sort of swi na vumayengani sort of impela so ha mhaka hera ntuhu wa mayengani la yi ta delete video liyawo ntuhu what happened or hi mina munhu vuya kamba it can't be me video leyi nyamalari a ni tiku maybe yo yisa ka private or something a yi kona la a ni ta yi vona la I don't know what happened I think I ta after this one musu yo hari latest musu yo hari latest video but a swi lungheni
Emndanda vele khe hetela hi timhaka ta Russian Army. Ya with some great news ni vone comment yi nghena la kha yini byela about it. Ku ri that classic track yi vhete yi pfula yi kote ku va yi reacha 1 million views. Swi komba ku ri khale yi ze ku 76,000. So hi nga vula tani ku congratulations to Russian Army. I'm not sure ku sweswi va fika kwini swa music wa vona and stuff like that, but hi nga vula tani ku congratulations to them. Ha ku ri yin'wana ti-track ti kulukumba swinene. Xi sala xi na unique voice swinene. A fikelela kasi ka game. A xi bini ivi ngide ku ni twela yo. This leyo dum. It's a classic. It's a classic. Ya ka the remix a yi boni swinene. So nga vula tona va tirheni mina track leyi yo tlhe yi vuyisiwa muzika 2018 a yi humi a ku ri track ta khale nyana. Hi minkarhi leswi stream swi nge za swi va that popular man. So ya yi na power swinene. So leswo guys xigasa xi ye mahlweni na ti-classics ti ba timiliyoni swi kahle swi kahle. Vona mhaka leyi leswi loko ku ri amukeza swi ta va ta ku na mitlika success. na toilet